حسین ابن حیدر هزارو سلام، ای حسین ابن حیدر هزارو سلام. به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی. بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا. که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد. و این زندگانی فانی، جوانی خوشیهای امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو می‌گذاری به پایش، یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چه اندازه در ندبه ها زاریابی. به شانه کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنم، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. بلا شفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری. و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. نسیم کرامت وزیدن گرفته، و باران رحمت چکیدن گرفته. مبادا بدوزی نگاه دلت را به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی. مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان. تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکابه. سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی
یا مهدی مددی છે મરૂમ આરાકી મરૂમ બુરુજર્દી સર્વોની આ કબર છે અને મોમીનો ફાત્યા કરી રહ્યા છે માશાઅલ્લાહ. આ બધા આપણા મરજાઓ છે કે જેઓ કોમની રૂહાનિયત આપણા પાસે મૂકી ગયા છે અને તેઓની કબર અહીંયા હરમમાં છે કે જે માસૂમા એકુમ સલામ અલૈહાના બાજુમાં છે માશાઅલ્લાહ. માશાઅલ્લાહ અહીંયા આયતુલ્લાહ ગુલપેગાની છે કે જે મરજા પણ થઈ ગયા છે ખોજા કમ્યુનિટીના મરહૂમ આયતુલ્લાહ ગુલપેગાની. આયતુલ્લાહ હાયરી આયતુલ્લાહ સદર આયતુલ્લાહ મોહમ્મદ તકી ખમસારી. અહીંયા છે મરહૂમ આયતુલ્લાહ તબતબાઈ કે જે તફસીરુલ મિઝાનના લેખક છે માશાઅલ્લાહ. આયતુલ્લાહ મિશ્કીની કે જ્યાં પછવાડના ભાગમાં છે એ પણ અહીંયા ખબર છે માશાઅલ્લાહ કે જેઓ અહીંયા આપણે બધા મરજાઓ પસાર થઈ ગયા છે અને એ લોકોની રૂહાનિયત એટલી બધી હતી કે એ લોકોને આ પાક જમીન મેલી છે હરમે માસૂમ એકમ સલામુલ્લાહ અલૈહ. અહીંયા છે આયતુલ્લાહ બેજત કે જે મહાનત રૂહાનિયતમાં એની અહીંયા કબર છે. તકતીમાં લખેલું છે આયતુલ્લાહ બેજત. ફાતિહા કરે બેજતના અને સવાબ. અહીંયા છે કબ્ર હુસેન તબતબાઈ. અહીંયા છે કબ્ર આયતુલ્લાહ બુરુજર્દીની કબ્ર છે. السلام يا معصومة، السلام يا فاطمة معصومة لكم بنت موسى بن جعفر. السلام يا فاطمة معصومة بنت علي بن موسى بن جعفر. السلام يا فاطمة معصومة بنت موسى بن جعفر علیہ السلام. આખરી કલાકો બાકી રહી છે, તમારી વિદાય કરી રહ્યા છે, તમારી મઝારની વિદાય કરી રહ્યા છે. બસ અમારી ચારતોને કબૂલ કરજો અને વાપસ ચારત કરવું નસીબ થાય ઇન્શાઅલ્લાહ. સર્વે મોમિનોને અમોની આબદમાં ઇજારત કરેલ છે અને સર્વેઓ માટે અમો દુઆ કરેલ છે. અમારા હકમાં જરૂર સિફારિશ કરશો, શફાત કરશો અમારા માટે. યા માસુમા યા કરીમા યા કરીમા. ખુદા હાફિઝ. खुदा हाफिज़ या मासूमा करीमा या बीबी फातिमा मासूमा करीमा. खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़. काश हमारे
અમારી છેલ્લી ઝારત ના હોય અને વાપસ અમને ઝારતે માસુમીન અલૈહિસ્સલામ નસીબ થઈ. લાઈ આમીન. صلى الله محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.